Kumulation में एपी की subscribers baru akibat justru terdapat banyak video sekali ke channel Storyteller London. Kariran kamde kari kebetulat. Daki lakteli ki drone kadan. Lakteli ki misail. Ki jatma bat ki jatma. Ya ke jengklan bat jengtelat jeng kariran lasaki hakani katma jeng ke Amerika Israel. Persya ya kariran. Baru ki base jong ka Amerika ki badon hang West Asia la syakret ka US Embassy Kuwait la syatre ka third air defense system ru la syatre ka radar ka basyongdor weapon billion US dollar jong ka Amerika hak Qatar la syapen prapum kairan kala pelaj ka video da ka bakam bakalayo ban siat penhap ya ka jatma F-15 jong kori Amerika. Season siap ke Iran tak selak loy ke iai hap ke F-15 jong kori Amerika. Kisupa Iran kila kamru da ka boong bakila yo ban siap penhabru ya ka MQ-9 Reaper drones jong ka Amerika. Ka jengjot jong ka Amerika hangi la ada ki billion. Keren he kisipa Iran. Kairan ka kam goong ban nadu mentagasngi la penon kam da ki tertma ki batmai. Kum ki misail ki drone bat kiwai. Kum ta ka jengyele jungi kelanang syirkai. Ki air defense system jong ka Israel kimla banyada ya ki tiar jungi. Kum ba ka Israel kala penyap yau nong yalam jungi ngiru menengi la kerwit. Yau Netanyahu da ka bangi bom ya ka office trikam jong u. Bad ngingit baulayap ong kisipairan. Haga jing yedai berkani 4 semladan kenu ke update ke batik na lau Prime Minister ke Israel. Udan hapo office name hakati ke por. Babam kisipairan. Kajing kerwit jong kisipai Amerika bat sipai Israel. Ya kan nong ba Tehran menegasngi. Kala imahar. Bad yo ibet stang ya tedam. Pum. Kumbagiran kalau ong nadu kita yo baladap ladapin bom yingi ngin penki ya katma longdung lani katma hapo West Asia nda kala jelong sha kala tabbakor ke Iran yo misail batbu ban siat ya ke nuclear site jong ke Israel sanajar bom la kerwit ke Israel ya ki cispa nyu potli ki nong ba hapo ke Iran Syejar arspa lai pungut layap ha Iran. Hakin riu sengi jong katma. Wahai sipai jong kerui Amerika lo pen benar ke bong. Bamenta on sedang no saka next step. Kyo thot ke Iran beting ya ke ground invasion kelong. Balada ke Amerika bat Israel kin sedang ya ke ground invasion. Pin CUI ya ke bor jong ke sipai Iran. Bat pin samat ya ka jing syirkai ka ba pin nam yosyu ban mat lanu ong ke Iran. Donald Trump lopan penada ka baong ban keren yasuk kapur ke ladir palat. Tang balada pinang kuak ban im pendem no hangi. Saka pat pinang kuak bat dakum nu pat pinang kuak ban yale. Ya kiktam sipai Air Force rengkat bat kitir temangi la depan pra. Ya kiktem sipai Navy ru ngila depan pra. Ya kiktem pulit ru ngila depan jat. Ki jakabu tiartma, ki karkhana shna tiartma. Ki mesin siat roket lani ki roket projector ki babun ngila depan jat. Ya ki jetma bun teli ngila depan hap. Lada pinang kuaban im pendem nokloy kat bagapur kadang syak. Ong Donald Trump. Kisipairan nadu bas dangkat ma kila kuat dik kumnu ban yobom bat penjot ya ke nuclear site jong ke Israel. Kairan ke perkat lada ki yo ban bom penjot ya ke te ke nuclear site. Kalalong ke jingjob ke bakrau ya kisipairan. Ka Israel ru kalapan klan ya ke jing pahara ya ke te ke site. Daki bun sertap kisipai. Bat ki air defense system ki baklan bor. Badai menen kesngi kisipairan kilabu ya kapor. Bad kesngi ban bom ya ketika nuclear site jong ke Israel. Hadin baki lapen biang nadong sedong ya ke target.
Bat kila pendon kamru da kita ki misail ki baklang bortam jong ke Iran. Anda yung misail lalut haka mesin. Apsatang yo komandar baun ay ka hukum banyon. Anda komandar lawan bat ula cek nadong syadong ke target kalabiang. Bat lanyo way arlai. Mariakut kawai arlai lakem yo budam tlam. Jerap tapti kisipairan. Wush heru roket jong kairan. Tang baba pli usu penban psok amadan. Hagani ke video pinyo iyo new roket jong ke Iran. Ubala siat syaka nuclear site jong ke Israel. Penban usakut no hakani kemadan. Imat usngem katagadau uklem ptai. Neklet tabakor tipsyano. Katamakan ang jur 4 jam ladan kuno kasain lene kadak. Jong ka jing sange etma. Sadaki delila misail on kerwet ke Israel ya ke Iran. Bat ya ke Hezbollah. Katma bedeng ke Israel Amerika Persya ya ke Iran kanang jur. Bat kanang syirkai. Hadu menin kasgi ka jing yap hairan kalalong syajar laispa laipu arngut. Halewanan par layap arspa kat nyungut bat mensau nyuspa kendai pu prangut. Haki bom jong ke Israel Persya ya ke Hezbollah. Ka jinglut jong ke Amerika hakatma kadai kendai spa million man kasngi. Ka Israel pat san spa million man kasngi. Nadu basdang katma ka Iran kaladap siat sanspa nyo po teli misail bat arhajar teli ki drones. Ka Iran kalaterwa yo mustaba Khamenei banlong supreme leader batamai jong karuiran. Henry Donald Trump wong bahaka jing yadai bat ka jing jit nong yalam hairan. Ka Amerika ru kadai bandon bentalang. Badiau mujtaba Khamenei ukun jong Ayatollah Ali Khamenei ka Amerika kampriang u Donald Trump wong namar ba usting tau pelat. U Donald Trump wong bakatmakan yad baik seprang badlada ka Iran. Kakwa ban sorndar ka Amerika kapdiang lada kawan pendem. Klembu kendon. Henry lada kabu kendon TM ngin ya lebek. Hadu banda kwit. Badiau nong sensyar batamai jong ke Iran. Day ban mon shua ke Amerika. Lem kumta kanum la ban long ong u Donald Trump. Kakenhun ki pastor kilawan ban duai kerpang yu Donald Trump. Bau beleyun kerkuyu. Unai kabor jing start bat jing sempang hakajabing. Bat kamtam hakadonut. Bau beleyun lam lentiu wat habdeng kat kini kijinge. Bad bau nang la ban yai peteng kumu presiden len nong sensyar jongkori. We pray your heavenly blessing upon him in Jesus' name. Kibabun nangingitip syapang usamson bat kadelila. Tangbangim tipat bawat hakani katmairan ru kadon kadelila. Ka Israel kadon bom ba ay kerteng Samson. Bat kadon ru misail ba ay kerteng Delila. Yaw bom Samson umlong ban penunkam hakani katmairan namar ba ula klain pelat. Uday nuclear bomb. Henry menda ka Israel kan sa penunkam no di kita ki misail ki bakar pangtam bala ay kerteng Delila. Delila uday smart aircraft missile ubakan saitam jong kari Israel. Kajing kia jong u kadai sispa prapunyo kilo. Kajing jerong kadai waypoint katsan meter. Yau ni missile lashna kerpang hakadur bajinglong jong kadelila. Kini ki missile kinang ban kenria. Kinang ruban sange lada pen sange iswa. Kinang ban kenria. Kinang ban wat, bat kinang ban be, kinang ru ban le tok ya kinong syun. Ya kini latip
kum kita ki lightweight smart missile. Shen ke Israel kan sapenon kamno dakat delila Persya ya ke Iran bat Hezbollah. Ke Amerika ka kwa ban tunghi yo nong sencar batmai jong ke Iran lada kapor kalade. Kajeng yele hamidalis kadang tedem. Lada kanu-kanu geri, lada kanu-kanu gejela. Lada hakanu-kanu ka imlang salang kidon bek kinong Persya iya kibom Persya. Hagani ke video iyo we sipai duriau Amerika ubala peni ka jeng bitar bad ka jeng Persya ka bajur. Halor ka jeng support jong Korea Amerika kumjuru ki sipai Amerika ya ka Israel. Tang babapli ka Amerika kala pengat kendon ya hukum we unong ya le Persya ya keri. Kani kowe ka kantairu ka ben ka ko. Ya ka Israel bat kasno Persya jeru halor ka jing ya trailang jong ki sipai Amerika bat ki sipai Israel. We do not want to die for Israel. Stop the war in Iran right now. Please stand up as a Marine and stand up for America. Palog lada pinang kwa syuban yos ngaw ya ki updates patamay sa comments. Next. Lada pistunat di ke channel junga sa itu lagi palog jong pi. Lada pim setunat sa itu inga story telah London.